Hi guys. Vain hian video upload thar katuma kan video upload thar tur hi kan nei chak em mi pa a hmeya pa kan nei chak blue verification atyang a then chun thiam po kan namang thiam lo te po kan namang a thiam lo te tan ni kan sim chu upload thar kan tuma upload thar katuma anei dan hi Mizo a phaichun nei kan natlem em ma kan share thau professional footballer haule athletic lampang ami midang hai Jeremy at pona neya Jeremy lo nei ka hrechi lo jun Robert Romo e pohana nei ka hre te ho ina blue tick kan nei adil dan kan ron tar lang dona kan nei mitin na kan nei chak em ania kan lo clear zel don ni tuna step by step in kan lo ti tana hemi blue tick blue verification nei tur chuan kan account ni professional account na kan danga ya a then chu lo da sa to point om mei theya a then chu la da lo te point amanga da lo tan a da dan tuna an ti photam Facebook a kaluta hi kaima account pa ngai ni lawa kaima account pa ngai kha chu kalau da to wang khan hi atharin ka siama a ul samdan ber chu professional account da ul samdan ber chu heta edit profile kan lutanga kan annoya hian hei switch to professional account tile personal information setting tilom ta switch to professional account na kan lutanga continue zelang himidan tuna category thantur lom ta artist musician band blogger clothing brand community digital creator devel editor writer personal blog devel gamer restaurant devel photographer shopping and rental video creator develop ta hian du gamer ni chon gamer ti theya thilzor thini ni chon shopping and rental te ti theya supermarket te makeup lampang thiam ni chon beauty cosmetic devel thanturom ta hian kai chon personal blog ta hin ka thlang mai display category label hi indule ong ti theya ong lo tir theya kan dana nga chuan tuna hin creator le ariwe creator or business ti hi thantur lom ta creator hi chu public figure ti vel ho content producer artist le influencer lampang ma ni mi mal ngor va ai kan milar te ang ho hi ti mayang lampang an nia business lamchuren retailer ti vel local business brand vel engemo hai organization lampang tana thantura nia chuan creator kan thlanga personal blog kan ti wangin chun kan next leya ti hian ti khan kan professional account chu ti khan kan nei to ti na nia ti hian 5 step to complete hi oma complete your profile hi hemi profile kan website te kan danga ma se website kan nei che lo wangin ken bio a hian engemo kan tu kan ti thei hei chu ka ti chin na mai kan mention theya kan hashtag thei boka king khan ka tikan aron in achieve mai don tikan pakhat ka ti zau to palli ti alangaya learn from others a hian dule hei heng ate hian pakhat han follow la in achieve le mea invite friend le share photo and video ti vel chu ka post ri longa heng po hi in tianga invite friend a hian Instagram le email avel a share theya hei po hi aron achieve lenga explore professional tools a hian go to insight a hian kaluta tiang ka view ka beka katika tikhan aron in tian professional account chu ani tina ani chon step 2 verification kan dil dan tu na karon selang etia profile lo lana hian achung ber
sira rin pathum ang line thum om hi kan luta alo lang thla chon setting a kan lut leang setting a kan lu zo hian alo lang le ta tok mai heta hian khan en thladi de danga account tia kan lutang account tia po alo thlale dula kan hmuwa request verification ti hi in hmu mai ang account tia kan request verification a hi kan lutanga ve thai milar tenga o public figure te celebrity global brand how kan milar tam tak mizo achon la tamlo footballer ti lawa phechon oten user a hian kaming alo ma full name a kaming ka chhuluta known as YouTuber to nakadani phangin YouTuber and blogger da shi tamaila category lo thlan tur om le a category a hian news media test sport government politics music fashion entertainment blogger influencer tilo le ka jon blogger influencer ka lut le nga heta hian henge kai mani miron verify nan chuan kan date of birth kan ID kan government issue photo ID vel kha dalan ve nga kan date of birth ti vel lan na example hian driving license te passport te ID card national ID card kan ti hai kan ID card te kan business document lampang kan tax filing recent utility bill ti vel article of incorporation ti vel lampang enge ID kai ni ta chun ID ol samang driving license ti vel passport ti vel kan dei chon choose file ha kan lu tanga ID hi ol sama wangin kai chon ID kada kai chon ID hi ol sam dewa wangin kan nei ve ID nei thar ti te kan ni wangin ID ti khan kada a ti han azau chuni taphot mejen sen kan zau ta ti khan verification request su kan submit filter anua anh lo chuan minon pom lo chuan hei heta laugh lo hina ron ziak mai do ni